Maya pa sisilim po kaya katamungan, pag masusyan tayo po ngeni, ing Biyernes ning kadwang Domingo ning Adviento, pagkiabetala po kin Santa Misa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan ng Jesse Nogoy and family, para king kapasalamatan king Aldo ning Kiabaitan daring makatuki, Willie Uy king kayang 60 birthday, Enrique Ang, Corazon Basic, para king personal akayadwanan daring makatuki, Onofre Villanueva, Jay and Joyce Ponce and family, Paul Max Layug, Phil and Janet Castro and family, Lina Caranza, Romjoy and family, Michael Francis Sanguyo, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Conrado Magtoto, Hipolito Santiago, Pedro Santos, Wilma Hirao, Alfredo Ocampo Jr., Francia Damiana Bansil, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Ron David, AJ Sembrano, Renato Melchor, Olga Mangalus, Dr. Derek Pacardo, Noel Torno, Gerardo Parungaw, Ernesto Dizon, at ding anggang kakaluguran at kamaganak amasakit. Para king alanggang kapainawan ding kapatadamong mayango na be, Demokrito Aison, Apolonia Sambili, Hedelisa Maglalang Yu Asensi, Catalino Maclang, Juliana Dinyo, Osapina Peng Masbang, Martin Angeles, Hereno Rosso Osu Canlas, Emmanuel de Guzman Sr., Captain Richard M. De La Rosa, Leila David, Mac Robert Torres, Maria Teresa Morales, Arthur Moore, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po at magkiabe ikanta dalit a pamuklat. Panayan tayo Ginoo, ingal doon na malapit na. Panayan tayo Ginoo, puso tamo'y sadya na lang. Panayan tayo Ginoo, puso tamo'y buklat na lang. King lagyuningig pa, paninganak, panibanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. maya pasisilim po. Maya pasisilim po amo. Pagmasusyan tayo po, ing panahon na iti, king grasya ning Diyos. Magmasusita mo kayong kapanayan. Gawan tamong mas matingad, kaya katamong kapanayan, kaya katang pag-asa, king daratang ang Diyos, king busal tamo. Karing panahon nalata kayong tiyempo, kayong ugali tamo. Kayong pamakyabeta ka rin aliwa. Kayong pamangtindi tamo ka rin aliwa. At kayong panahon, ning kaya katang biye. Mangyatang kapatawan king Diyos, king grasya ni kayang pakalulu. Magumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayalwang kakulangan. Uli nito, ipanagapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karen sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. In Diyos sa may payang totoo, pakaluluhan na katamot, king pangapatao daring kasalanan tamo,
idala ng tangan sana, kimbye alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Ganda kantala po rin kaya katang personal na panalangin. Hindi kaya katamong malala mo intention kayong misang iti. Oig paming mayupaya, saupan mo keng lumawe, king paintungol mit mong kapanaligan, king panyatang ning kaya kaming tagalapangabos. Mibiyebe kaya sana agpang king turuna, makasadyang tanggap kaya kambe na ning milalablab, alugod, at kasalpantayanan. Itiaduan me, kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibi at magari kambe mo ning banal Espiritu, metong mo king pangan Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning Amanu. Pamamasang ipat, king libro ning propeta, Esaias. Ing panalatyos ning Israel, ing Ginoo at alapagligtasyo sa sabyana. Ako ing Ginoo kaya kong Diyos, ing magnasang turo kaya kayo, para king sariling ikakayapyo, at mituro kaya kayo, king talan, asukat yung tuntunan. Nung may kirandam kayo mo sana karingka kong kautusan, minagos sana kaya kayo ing kanwanan, anting sibol ay abitasang kakati. Ing tagumpe, mirasana kaya kayo, anting alon amamagos, king pangpang. Ting kaya kong palipi, meging kasindakal na sana, ning balas, at iyako sana pepaing tulot, ing pangasintangda. Ing amano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalita pakipat, tiyatang tutuki kaya ka o Ginoo, mi kasululang babiyebe. Detang tutukikia ka o Ginoo, mi kasululang babyebye. Mapalad lain taong makiramdam, king yuyusok ning marawak adaraptan, at mikikiyabe king dapat ning makasalanan. Makiluklukan man, karetang alantyos akatawan. Maburi na lang pibule-bulayan ting kautusan ng Ginoo, at kayayang ayagkas, aldo o bengiman. Detang tutukikia ka o Ginoo, mi kasululang babyebye. Mingari ka king tutong at tutupo, lelening danuman, at mamunga king kayang kapananan. Sa giwalang parati ting kayang bulong, matagumpe sa blanang daraptan. Detang tutukikia ka o Ginoo, mi kasululang babyebye. Dapat ting marawak ela makanyan, se pulawaring pipait-pait ning angin. Ingatan ning Ginoo ing taong makatuliran. Dapat ing taong marok, mira siya king kapaamakan. Detang tutukikia ka o Ginoo, mi kasululang babyebye. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Alleluia. 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 Lawenyo ing ari datangya, ing ginuning yatu, at itimawa nakatamo. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimuli. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus migsaditaya ka ring tao nga na ngeni kaninuyo apakilupa ding tao ngening kasalukuyan. May nga nilang ala kapakalukulok king plaza. Ing metong atapok nga na sasabi karing kayabe na
May nagtigang kami para kay kayo, dapat kayo tinerak. Dinalik keng malumbe, dapat kayo menangis. Iwan din natangya, migayunuya, at yamino malak, ading sabla sinabira, makidemonyuya. Di natanging anak ng tao, mamangan niya at miminom, at nga daramang sasabi, lawen may taong matako at lasenggo. Makilaguyo ya kareng mapanyang ilbis at palpikasala. Makanyan mipamintuan niyang kabiasnaning Diyos king kapayang minatanda ding bubungara. Ing may pabalita kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ning igpa, pananganak, panimbalan Espiritu, Amen. tiyempo, timing, not too early, not late, just the right time, tiyempo. May expression, time is of the essence. Mayroon ding expression, timing is of the essence. Ang tamang tiyempo ay tunay na napakahalaga. Pwede natin gamitin ng tiyempo sa iba't ibang paraan. Sa pagsasayaw, kahit maganda ang iyong costume, kahit maganda ang music, kung wala kang tiyempo, I think dancing is about timing. It's about knowing the beat. Sometimes, alam mo, baby pa lang, may tiyempo na. You already know that they have the grace and the gift of dancing. Ganyan din po sa pagkanta. Hindi lang wala sa tono, meron ding wala sa tiyempo. I remember, though I am not a musician, nung kami estudyante sa seminaryo, we always have music in our regular semester. Yung isang professor namin noon na kinakatakutan namin, si Monsignor Greg Canlas, a composer of many of our Kapampangan songs. He would always ask us to sing by the note. And then may measurement. 4/4, 3/4, yung tempo, the measurement. Hindi lang yung tama, yung kinakanta mo, the measurement. Kaya pag may kumukumpas, hindi lang ganyan yan. They were giving you the right measurement of the song. That is also important in singing and music. Pwede rin po sa sports, sa volleyball, sa basketball, sa tennis, whatever sports, dapat magaling ka sa timing. Kung kailan mo isushoot, kailan kayo magdidepensa, the right timing to get the ball. Kung minsan hindi man malaki, hindi man siya yung pinakamatangkad, pero magaling siya sa tiyempo. He could always catch you off guard. He's very fast. Ganon din po sa boxing. Yung tiyempo, bigla ka nang mabibigla, natumbang kalaban. Nakita niya yung opportunity. The right timing. Alam niyo po, may mga taong wala sa tiyempo because this can also be applied in our situation. Sa pakikisalamuhan natin sa ibang tao, sa pakikiharap natin sa ibang tao, kailangan marunong tayong tsumempo. The right timing. Siyempre nga nan, kung kagising-gising mo, problema na kagad ang binubuksan sa'yo, then sometimes you will not be entertained rightly. O baka may problema kang binubuksan, may sakit yung tao, he's not disposed to listen to you. O siya mismo may problema, tapos may binubuksan ka pang ibang problema. It does not help. Ako, gusto ko po yung mga tao bago tumawag, kunyari, bago sila tumawag, magte-text muna sila. Sabi niya, may I call you?
what time are you free? I will call you. Sabi no, after the meeting, yan, mangyari, magmi-meeting tayo dito sa parokya, o kaya may board meeting. Siyempre, you will give them the time. Para bang tamang tiyempo. When you are free. Kahit sa trabaho, ganyan din. Matagal po akong nakipagtrabaho sa Sakop, sa Assumption, o kahit dito ngayon, tiyempo. Ako po, pag naka-day off si Gilbert, hindi ko tinatawagan. Hanggat kaya ko, kundi ring emergency. Kung Sabado, Linggo, yung mga dating kasama ko sa trabaho, hanggat kaya ko, I do not oblige them to answer my official calls. Bakit? Kasi yung trabaho, dapat may oras. Irespeto mo yung oras ng pamilya, oras ng pahinga, their private time. And official time, maybe you can call them kung office hours na. But in a sense, right timing is also very important. Sa mga taong naging matagumpay, they find the right opportunity. They are there at the right time, at the right place, right opportunities, because they were there as needed, when needed, and where it is needed. That is opportunity. Therefore, you can translate it to success. Mayroon pong isang Japanese concept in management na ginagamit nila sa mga factories, sa mga kumpanya. Ang tawag nila JIT. JIT concept of Japanese management. Ano po yung JIT? Just in time. Just in time. Yung dyan lang sa tamang oras. Marami ka pong matitipid in terms of inventory management, just in time. Halimbawa, nagtitinda ka. Halimbawa, titinda ka. Yung tinitinda mo, alam mo kung ilan yung nabebenta araw-araw. Dapat yung supply mo, sakto lang dun sa araw na yon. Kaya hindi ka na mangangailangan ng malaking bodega, hindi ka na mangangailangan ng maraming puhunan, wala kang maraming masisirang yung spoilage, ano po yung tawag doon? Yung lalo na pag ang produkto mo may spoilage, no, yung may date of expiration. So, just in time. Darating sa oras na kailangan. Halimbawa, sa construction, hindi mo pa kailangan yung yero. Kailangan mo yung yero sa construction bandang March. Mas maganda, i-deliver yung yero maybe the day or day before na kagamitin yung yero. December para, nandito na yung yero, pwedeng masira, kagamit ng oras yung bodega, hindi kailangan. Siguro, pwede mo nang bilhin ngayon, mas mura kasi ngayon, pwede, pero de-deliver nila just in time. Then even in inventory management, in terms of delivery system, you have them as needed, when needed, and where it is needed. That is what they call JIT, a Japanese concept of management on using the right time, tamang panahon. Ganyan po ang ating ebanghelyo. Nagtataka si Jesus. Wala sa tiyempo ang mga tao. Hindi nila intindihan ang nangyayari sa panahon. Dumating si Juan Bautista, siya'y nangangaral, hindi siya umiinom, hindi siya nakikisama. He's in the desert. Tapos sasabihin nyo sa kala, he's possessed by the devil. May difference ang taong yan. Pero naman dumating ang anak ng tao, si Jesus. Nakikisama, nakikikain. Tapos sabi nyo, he's a glutton, he's a drunkard. Parang kumanta kami ng dance song, hindi kayo sumayaw. And then tumanta kami ng malungkot, hindi naman kayo nalungkot. You don't see the situation, wala kayo sa tiyempo. You don't see the timing, the situation of our time. How about now? Panahon ng COVID. How do we see the situation now? How do you find your reaction or response to our time? Maybe we can see how we reflect on our situation. To find this time maximized to the greater glory of God and to the deepening of our human realization of our life
and our family and our situation. Meron po ako minsan nabasa, I just reconstructed it, yung tawag nila, lessons from the dolphins. Alam niyo po yung mga dolphins? Yung tingnan niyo po yung mga dolphins, they are an expression of timing. Why? Tingnan niyo po sila. When they swim, they are very gracious. Napansin niyo po? Yung mga taong wala sa timing, hindi gumagalaw, hindi umaalis, kasi they don't have the timing, the graciousness. They are very smooth in their swimming. Napapansin mo rin po yung mga dolphins, they are happy, the happy disposition. Parang tumatawa sila kung pakikinggan mo. They always go together. They never swim alone. Usually, they are together as a flock. Happy disposition and always parang they are always laughing and happy and gracious. Maganda pa po sa mga dolphins. They seem to be enjoy what they are doing. Seemingly playful naturally. Kung minsan makikita mo yung dolphin sa mga park, sa mga mga big parks like dito sa Subic yata meron, pero pinagbabawal na ngayon ng mga natural environmental movements. Pero nakikita mo, nagsishow yung dolphin, no? Sa totoo, they do that in their natural life. They are playful, joyful, and gracious. Pero kahit masaya po sila, gracious sila, at parang naglalaro lang, kung tingnan niyo po yung dolphin, they are very slick and they are very fast. Mabilis po sila. Kung mabilis po yung motorboat, they could follow you graciously, happily, easily. They have the right timing. I think, my dear friends, we are also called. Sana tingnan natin yung tiyempo ng ating pagkikisama. Kung minsan lalapit ka sa tao, minsan sabihin ka sa tao, wala ka sa tiyempo. Tama naman tinatanong mo, tama naman kailangan mo, pero pag wala ka sa tiyempo, kung minsan, you don't really see the situation. How do we apply this therefore in our life? Paano ho natin gagamitin ito sa buhay natin? May tatlo lang po ako naisip. Paano mo madedevelop ang timing sa buhay mo, ang tiyempo? Una, learn to listen. Kunyari, dancing. Listen to the beat. Eka terak ng terak. Eka galo ng galo. You listen to the beat. If you are singing, listen to the measurement of the song. Listen. Learn to listen. Pakinggan mo ang kalagayan ng iba. Kahit hindi mo nakikita, pakiramdaman mo ang nararamdaman nila, ang kanilang sitwasyon. That is the second point. Develop your sense of sensitivity in every situation. Dapat sensitive ka sa kalagayan ng iba. Ay rugo, matsura la kabilyan ngeni. Ayun o palalapitan. Next time na lang. Huwag muna ngayon. Ngayon nila kailangan. So pantana lang, ngeni nila kailangan. You know the situation. To be sensitive. To listen from the ears and to listen from the heart. A person's dissociation situation up to the point that you will practice this until you internalize it. Yun po yung katlo. Practice it. Listening. Being sensitive. Knowing their needs. Until you practice this every day, you begin to internalize and you begin to beat and to live with your community, with your family, with our God. Today is Advent, and this season is Advent. It is time of waiting. It is a time of preparing for the great coming of the Lord. It is described as an active preparation, a joyful, hopeful waiting. And so this be the time that we celebrate it in the way our church, our community will always invite us
to celebrate in the right time. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad mo po. Kapatad, manalangin taking Diyos, igpang mayupayang tutu, amitubot, kingkayang anak, panayan ding bansa. Ibulagdag ne sana ing kawakasan, ing panawanan, anting ari ning alanganggang ligaya. Nga tapong makibat, ginupanwanan me ing balayan mo. Ginupanwanan me imbalayan mo. Para king maglakbe iglesia, libutan ning kagutgutan ning yato. Para king papa, ring katang obispo, pari, at ding sablang magobra para king panyatang ning kayarianing Diyos. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para ka rin sablang bansa, matipon lasana king kayarianing kayapayan at hustisya ng Kristo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para king kanawan din pakakalulu, tula ring ating kapanandaman at kaligtasan, ding makasalanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para king kiyakatang sarili, manano na sanang libutad ning tula at lungkot ning beiti, parati tang panenayan impanyatang ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Ngeni po adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ginoo, iligtas me kaya kami kintanikala ning pamikasala. Matula mi sanang panayan impanyatang na king ligaya ni kaya kaming talapangabos. Potang ya ibulalag na king yato ingupaya mo at lugod. Gitiyadon mi kapamalataan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Makiramdam ka, pastuling Israel, dagagad, ikabus mo kami. Makiramdam ka, pastuling Israel, dagagad, iligtas mo kami. Ginulawan ning kanaman, ubas ke kang tenang, at layong pepalabong. Malalan at nilalakong, nabye umenak at diligan, merti baliki biena. Makiramdam ka, pastol ning Israel, dagagad, ilabos mo kami. Makiramdam ka, pastol ning Israel, dagagad, iligtas mo kami. Talakad mo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayipayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang alake ang ulaga nung alaka. Kabang lalayan mo kami, kikaya kang pakalulu, tanggapan mo la reting kaya kaming panalangin natain. Itinganadon mi, kapamlataan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, antimuri. iyat nayo reng pusuyo, Makayat nano, king Ginoo. pasalamatan tayo in Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos kingalangang at lubos mayipaya, kapamlataan ng Yesu Kristo ang Ginoo. Inyaming pakumbabayang may kisaot kaya kami, anting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kaya kami dalan pa inturo king kaligtasan. Ang yeni panenayan mi king Aldo, potang i-Kristo ang Ginoo, magbalik yang pasibayo, kambening kaya kang ligaya. Kanita, maging kaya kami yan naman sana, itang kaligtasan na pengako na, ang yeni panenayan mi, kitmin mong kasalpantayanan.
Ulinita, kang beding sa Blancoro, ring angel karin banwa, daralit min kaya kang ligaya lain makiabe king alang tuknang ng pamamaya kapurian keka at ngamingan kakanta. Diyos mayupaya, minuing banwa, aking lamot, aking kekang, higaya. Hosana, king kakatas, katasan, nuan yung daratang, hilagyun gingginu. Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagpalalampumi pabanalan mga sana rin ngayon, Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya, ning ginaming Yesu Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapit pe pasalamat siya keka, piraso na at binyene ka rin kayang disipulos nga na, tagapan niya iti ikongan at kananye, itiing kanahong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis. Pasibayang pepa salamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng anakong daya. Ing daya nimbayo talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo Medea, datang yapan. Inyang ngeni gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebiyan ng anak mo, daraon me keka, tinapen imbiyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, pepalyaren mo kaming matampang talakad arapan uban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, king igaming sanang, misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap king lugut kambiyan ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, at ding hanggang malugod na susuyo, magobra, sasaw, lalong-lalo na king kaming kasalpantayanan, at king kaming parokya, keti king Banala Cruz. Ganakan mula naman kapatad ming pepay naon at manenayang subling miye, at ding sablang meyang uabiye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya ben ng Maria, Birhen Induling Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purendak at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurendak at parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Isus kaya katang.
namin. King Aldo, ibiemo que kami, King Aldo ngeni, at patawad mo ke kami, ding salami ka, anting pamamatawad mi, karen di kasala ke kami, emo ke ipay, sao king tukso, nunay kabusking marong. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king sa panigayang pakalulu, parati kayong mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, habang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan, at iligaya manggaman king alang O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan di kaya aming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, yang manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Bakit tapo, may kakalugod tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayo nga. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalakoking kasalanan ng yato, nuwan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ko, dapot yagkas miya ang amano mo, pumayap na ako. Dapat ning espiritual la pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyuka king kakabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka maigit kin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot impauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting pangailangan mi, bani paglawalo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inangubie at marakal na muna man ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkala mo, para karing sablang tao amiatasan, ban panagaralan ing panibatan niting virus. Gawang masampat na paralan, bang aywasan ing pamikalat na niti. Ampong makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayan mo laring kaisipan na pong gamat daring mitagulaling, kim pamaningat kareting masakit, kingmit mong lugod, kaingatan at gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapaninton masampat akalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Mananasan ng milunasan da, ban manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalub mo ing kalam mo, para kayong ikakayap daring sabla, ampong makaibiya masampatasaw, karing pamangailangan da. Iti adwan mi, kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo ng banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Nuwa na Maria, kamasmas ding salunan. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. Oy paming malugod, pagkaluban mo kaya sanang pamangan manibatan banwa, ituro mo kayang mibiye-biye agpangking kabyasnan at lugod mo, kaniting bage ning bat banwa, kapamilataning pamakirakyami kaniting misteryo. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka ang timuri. at bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran, kilagyon ng igpa, poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. ing kaya katang mis sa midawne, umetamo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Balangkul tambakan niya, bundok-bundukan patagan la, at insablang tao akit da, iligaya ning Ginoo. Balangkul tambakan niya, bundok-bundukan patagan la, at insablang tao akit da,